kad ste spominjali medije, Mladene, vi ste bili ministar kulture, dajte i recite nam nešto. Mi u medijima često kažemo kamo sreće da su nam opet ona vremena kad smo se borili s politikom, kad nas je politika proganjala, kada smo se borili za slobodu riječi, a onda se negdje tamo u ovom novom dobu pojavila jedna zanimljiva forma koja se zove sponzorirani članak. Praktički su sve novine danas sponzorirani članci. Mislim, doista pitanje je kako mediji uopće mogu funkcionirati. Ima inače jedna riječ koja objašnjava ovo što se događa u svijetu, a koristi se taj termin mediokracije ili recimo medijska kolonizacija politike. Mnogi su krivi za to što se to na taj način dogodilo, uključujući i dio ljevice, jer je i Clinton i Blair su isto tako zapravo se fokusirali na neke medijske elemente promidžbe. Ali gledajte, glavni problem je odnos vlasništva nad medijima i slobode medija. Jednostavno je bilo razriješiti medije političkog pritiska. On uopće se više niti ne spominje ili se spominje po nekoj inerciji. Ko može reći da neki političari stišću medije? To nema nikakve veze. Mogu oni političari koji su vezani za, mislim, lance interese zajedno sa vlasnicima medija. To je nešto drugo. Ali to su onda vlasnici medija i drugo oglašivači. Pri čemu pojam oglašivača ima, kako da kažem, dva lica. Jedno je normalno oglašivanje, a drugo je faktično vlasništvo nad novinama. Naša većina dnevnih listova bez oglasa uopće ne mogu živjeti, ne mogu živjeti niti sa oglasima. To znači da ih stavlja u poziciju ovisnosti. To znači da onda imamo situacije kao što je Appeltov izvještaj, se sjećate, to je dakle bilo, imamo i deklaracije društva novinara gdje se locira da je glavni zapravo problem slobode medija danas odnos novinarske profesije. Jer to je sloboda medija, to je sloboda novinarske profesije da piše istinu. I zapravo onih koji za to ne da nisu zainteresirani, nego kojima je to direktno u suprotnosti interesima, a to je dakle veza koja povezuje vlasnike medija sa ostalim oligarhijskim elementima društva. Ova globalizacija kad je išla, ona nije bila samo ekonomska, nego zapravo je to čitavi sustav išao. Kad su poduzeća dolazila, multinacionalna kompanija u neku zemlju, onda je prvo došla, ili već je bila špijunaža, pa onda je došla gospodarska komora, trgovačka predstavništva, pa oni su napravili svoj dio posla, onda je došla banka, iza banke dolazi poduzeće i sa poduzeće dolaze institucije koje istražuju tržište ili rade promocije, reklame i tako dalje. Onda dolaze isto tako mediji kao kanali koji će to biti. Tako da imate medije koji su ovdje kod nas vlasnici, koji pa kad pogledate njihove reklame, oni imaju iste oglase i u Austriji, Njemačkoj i ovdje. To zapravo jedno s drugim, čitavi sistem preseljavaju. To je sistem koji je stvorio sebi u određenom razdoblju samo održivost. I tako ako borite se samo po jednog, izgubit ćete, jer on zapravo je povezan zakonom spojenih posuda sa krupnim, da tako kažem, kompanijama. Kompanije su opet imaju političare, utječu na kretanje u politici. To je čitavi jedan sustav. On nije zasebno nedjeljiv. Tako, de facto, čim se god sretnete, uvijek imate prosjek neke situacije ili neke društvene strukture. Znači, apropo od velikih medija, ne spominjem neke džepove relativne ili veće ili manje slobode. Jedino je javna televizija u javnom vlasništvu. Sve je ostalo privatno. A svi ti privatni vlasnici medija istodobno su još i biznismeni u drugim poslovima. Jedni u nekretninama imaju svoje, da kažem, interese, drugi imaju, dakle, u naftnoj industriji, u ovome, onome i tako dalje. To su inače nespojive stvari. Inače je to bi u normalnim zemljama apsolutno bilo zabranjeno da se istodobno bude vlasnik medijskih kuća i istodobno, da tako kažem, u globalnoj raspodjeli ekonomskih interesa vlasnik, ne znam, korporacija. Pa mislim, to ne ide jedno sa drugim. I apropo, ako ste vidjeli polemiku koja se javljala i oko javne televizije, moglo se prepoznati od kuda idu napadi, ne na to što je javna televizija dobra ili loša, to je jedno pitanje. Imamo mnogo kritike. Nego naprosto na javnu televiziju kao takvu, koja još jedino nije sastavni dio ovih korporativnih interesa koji su ostvarili. Društvo filmskih redatelja koji ovise samo zapravo, nažalost, o njima su stali zapravo u obranu
činjenice koje sam ja u ovoj emisiji valjda 30 puta istaknuo, rugajući se zapravo ljudima, novim gledateljima koji nas gledaju, a koji nikada nisu dizali glas protiv toga da nekome plaćaju pretplatu, a u isto vrijeme da na toj televiziji moramo gledati oglase, što recimo na BBC-u nema šanse. Ali sad je to jedna druga tema. Da gledamo u budućnost, dakle ne u prošlost. Koliko radnička participacija ima smisla dakle, u uvođenju tvrtki u budućnosti? Pa ima smisla. To se zove, sad mi školski to vodimo kao jedan corporate governance. Tako da svi koji sudjeluju ili imaju veze sa stvaranjem neke proizvoda proizvodnje moraju biti svjesni, transparentno se mora vidjeti koja je uloga njihova u tom stvaranju i koja je korist. I to se smatra da je to onda čini održivost i kvalitetu kompanije. U tom smislu i radnik mora biti jasno koja je njegova uloga u kompaniji, u corporate, u stvaranju proizvoda, a isto tako što mu je povrat iz te kompanije. Tako da u tom smislu danas se na širem planu razvija taj corporate governance, onda i participacija radnika koji je opet poseban dio koji će vode druge političke skupine i tako dalje. Tako da se smatra da dugoročno održivo gospodarstvo i dugoročno održiva kompanija nema ako svi, što bi se rekli Hrvati, stakeholdersi, pa i time radnici, moraju jasno znati svoju ulogu u svemu tome i koristiti od te uloge. U tom smislu počinje po meni stvarati se osnova ili već postoji osnova za participaciju, bez obzira kako je mi nazivali. U tom smislu što svi rekli. Nećemo reći samo upravljanje. Volio bi se nadovezati na ovu temu. Mislim da je ona ključna. Recite nam, doktore Vujiću, da li se, kako se nekako pred kraj emisije, o ovim temama o kojima večeras govori promišlja u SDP-u s obzirom na dosta velike šanse za pobjedu na izborima sljedećim? Ovo je ključna tema. Se inače u razni termini se rabe workplace democracy, ne znam, self-management, pa ovo ono i tako dalje i tako dalje. No, u svakom slučaju, ja ću navesti jedan primjer koji je zapravo ključni primjer i da bi se najlakše moglo objasniti o čemu je riječ. Svi govore o tome kako treba osloboditi realni sektor. Mislim, inače podjela na realni i ovaj valjda imaginarni drugi sektor, to mi je meni jako smiješno, ne znam kako ti to gledaš kao ekonomist, ali meni je to kad se kaže realni sektor da nam treba, da ovoga se treba redukcije, to kao da kad bi neko zagovarao samo donji dio tijela od čovjeka, mislim. Prema tome to nije baš tako. No, ovo se radi. Prema tome, ako treba osloboditi takozvani realni sektor poreza, ako treba, dakle, osloboditi plaće, ako treba, dakle, sve moguće činiti da bi poduzetništvo na neki način se razvijalo, kako razlikovati one poduzetnike koji će to od toga, da kažem, ulagati u proizvodnju, u daljnje, u radna mjesta, od onih koji će kupiti gliser? Kako to razlikovati? Mi imamo inače upravo ova druga iskustva su nam vrlo često skoro dominantnija od ovih prvih. Dakle, oni pretvaraju svoje olakšice u svoja bogatstva. Pokazalo se da je ključno upravo u tome to što se zove radnička participacija, to što su institucije kao što su, dakle, radnička vijeća i tako dalje, jer na licu mjesta, tamo gdje se, dakle, odvija taj proces, se i pita, čekaj, mislim, ako smo mi sada zaradili, pa nećeš sada ti to ponijeti sa sobom na Bahame. Mislim, dakle, moramo osigurati proizvodnju, moramo raširiti proizvodnju. Dakle, na taj način se čak u velikim korporacijama, nekim svjetskim, razmišlja od Toyota do Mondadora, kojem je zapravo ima to što smo mi nekada nazivali self-management kao sastavni dio. Ovdje bih htio jasno naglasiti takozvano društveno samoupravljanje. Nije ga nikada zapravo do kraja niti bilo, zato što jednostranački sistem nije niti omogućio da se ono razvije. Ono uvijek bilo u poduzeću pod kontrolom partije, sindikata, ovoga i onoga. Međutim, ideja radničke participacije i toga samoupravljanja povezana sa demokratskim modelom društva, to je hipermoderna, upravo zapadna ideja i u tom smjeru se kreće, upravo u tom smjeru se kreću instrumenti ostvarivanja i socijalne države i, da tako kažem, ublažavanja tenzija ovoga divljačkog tipa kapitalizma koji u međuvremenu nastupio sa ovim financijskim kojekakvim oligarsima i uz, mislim, strašnu redukciju javnih sektora u obrazovanju, u zdravstvu i tako dalje i u padu, mislim, svih tih, dakle, javnih standarda koji
je očigledan, pa se sada čak i javljaju elementi novih studentskih pokreta kao u Britaniji i tako dalje. To će biti zanimljivo vidjeti. Evo, dok nam Mladen govori, vidjet ćemo rezultate referenduma. Pa da, mislim da stvarno ideje te neke radničke... 63% je za socijalizam, vidiš. Evo. Dakle, ideje radničke participacije i samoupravljanja ne samo da su u smislu demokratizacije ekonomije superiorne, nego su i vrlo efikasne, što je, na primjer, 2009. Dobitnica Nobelove nagrade iz ekonomije Elinor Ostrom pokazala na primjeru zapravo menadžmenta javnim resursima. Društveno vlasništvo se pokazalo superiornijim, efikasnijim nego državno i privatno. Dakle, koje su nam onda nekakve snage potrebne, recimo, za ovaj period koji je pred nama? Teško je sad u tome ukratko reći. Recimo, neke ključne stvari za ljevicu su da izgrađuje svoju alternativnu nekakvu medijsku, organizacijsku infrastrukturu, da se bazira svoj rad na pluralizmu, na demokratizmu, da gradi široke sustave savezništava sa socijalnim grupama. Prije svega mora, kao što je Krleža napisao, gledati istini u oči i ne zanositi se frazama. Dakle, biti pragmatična, strateška, ozbiljna, a istovremeno ne se odricati principa, ideala demokratskog socijalizma, socijalne pravde, mira, ljudske emancipacije, samo zato što oni trenutno nisu u modi. Ja bih nešto rekao što inače vjerojatno kolega Jurčić ne smije reći jer se njega tiče. Kada smo mi 2007. to je bio dakle, prvenstveno program kolege Jurčića koji je bio vrlo razvijen ekonomski program, kada se išlo sa temom poreza na kapitalnu dobit. Naglo se promijenilo mišljenje medija prema SDP-u. Upravo po ovoj istoj liniji. Što medijski oligarsi, da kako kažem, ne mogu zagovarati tu stranu. I odjedanput su počele podvale najrazličitijih vrsta. A to je zapravo bio put, sada već to i drugi prihvaćaju. Ali meni je još fascinantnije od toga činjenica da se u Americi, kada je Obama htio zapravo malo srediti pitanje zdravstvenog osiguranja, da su ga napali da je komunist. Zbog toga, dakle, isti oni koji nisu osigurani. On je čak mislio i bilo jedno da će on povećati porez na kapitalni dobitak. Pa se rekao Obama, ja sam samo rekao što se tiče socijaldemokracije, mislim u ovim vremenima sada gledamo praktično, socijaldemokracija mora jasno reći što je u ovom sada vremenu cilj socijaldemokracije, u čemu se razlikuje od ovih drugih konzervativaca i neoliberala. Iz jednostavnog razloga zato što u ovoj krizi konzervativci i liberali su iskoristili instrumentari socijaldemokratske politike da iziđu iz krize. Sad je teško narodu razlikovati u čemu se razlikuje ljevica i desnica, zato što je desnica iskoristila instrumentari izvlačenja iz krize svijeta, što pripada ovim instrumentima ljevice. I u tome, to se treba imati na umu. Isto ovo što smo malo prije, možda ne znam da je bilo misli, ne, Clinton i Blair, gdje su došli u zabludu što je to radništvo i što je to treći put socijaldemokracija. Očito nam 60 minuta nije dovoljno za 3 gosta. Ovo do kraja ipak ne ide, jer recimo socijalna povelja evropska je ostavljena supsidijarno, nije moguće da se nametne preko europskih institucija, tako da, ali eto, ulazimo izvan vremena. Da, ulazimo zapravo termin druge emisije. Hvala vam svima, gospoda, večeras na gostovanju. Ja ću samo reći, dakle, da je ovo Venecija, Murano staklo, kraj 19. stoljeća, a služi za pušenje opijuma i hašiša, makar ovo nije, dakle, reklama za tako nešto, samo, dakle, govorimo o predmetu. A Mladene, evo, samo kratko, gdje možemo nabaviti Novi plamen? Pa sve podatke o tome na noviplamen.org, ima, recimo, u knjižari na Preradovića 5 prosvjeta, imaju u kioscima, sada trenutno su povučeni do sljedećeg broja. Kad izlazi sljedeći broj? Pa s obzirom da smo kvartalno negdje u siječnju. Evo ga, u siječnju ponovno dolazi Novi plamen. Hvala još jedanput na gostovanju, hvala vama što ste nas pratili. Repriza ove emisije u ponedjeljak u 13 sati. Ako vam je nešto promaklo, želim vam ugodan tjedan.